米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。马拉基兹利爱阿米萨克里斯多爱，成为勇敢的基督徒。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿尔努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以菲索16 11 atushir suarsa. Pakai nian namo i taramaan nai a icer no tapang ko sakatanektek namo saan. 你们要依靠主的大能力，做坚强的人。以弗所书6章10节。Sarikakaw kita o misa Kristo ay o nano ulah no faluzo ko sa kasolin no suar ami patahkar do mutser no kawas nika ano sa ay katanagtag ko faluzo itai o mamakai het no tati ihay kita urasa ka pitier kita to kawas do sa kakimmer no faluzo ita ami lemak do mutselay。我们基督徒是以爱心说诚实话，显明上帝的公义正直。但如果我们信心不坚定，就会被邪恶所影响。因此，我们要依靠主，使我们勇敢地行出公义与正直。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，巴丹的德根古法鲁卓阿古。Do sa katsaaw katupad iraraw ko urip ako, ato sa katsaaw katalaw kako to tati ihay at lemak. Nika, o kimalay ko falutso ako, ami patarahkar tumutser at ulah no miso. 上主啊，求你坚固我的心志，使我的生命不会陷入罪中，也不畏惧邪恶，而是有勇气活出你的公义和慈爱。Pakai ni i taramaan nai angangan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。